Kublai Pibaro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san mentah ke sengi kilong. Khot hajar ki pulit yoba Simon batba krau kupar hasardar police station. Tiar banba mi kidok ka Bangladesh mana ke DC East Khasi Hills. Sedang ke NPP ya ke seng nongrep hagitan sora. Bat ngon ngongu kilong kemi umkrop pedeng shnong yoba lambo. Bat mentani pasha ki Khubor bakang banyak. Armut ki dukot jang ke FKJ GP Shillong City ha ka artarik Rymphang arjar arpun rew kila syakot hajir sardar police station halor ke jingkeno bagi ktakti ya wew no hikai bar Jylla ubahikai hadaim coaching center Lankra Shillong. Kini ki armut ki bela syakot hajir kilong Simon Mirthong President FKJ GP Nongmensong Circle but Gary Nelson thank you Assistant Organizing Secretary Kamaulai Circle. Listen ran lang ye kini ki armut the Chief Organizing Secretary ba krau kupar nongsit but kiwe ki dukot jong kaseng. Habakren shikila pathai Khubor uba krau kupar nongsit ulay tho armut ki dukot kaseng kila syakot hajir sardar police station. Kadau kedai halor ke jingja ke belajia naduk kat saw terik unailar hajar arpusan hakaba kidukot keseng kilayo ya ke jing ujor na ke we ke kena khasi ke bepuli hadaim coaching center bo we no hikai bar Jylla ula jerong kti ya ka bat na kaliang kidukot jang ke FKJ GP Shillong City kilalet bania kren ni kinong peniat jang kete ke jaka puli bat ladawa bade ban pensitam yu niu nong hikai ubak takti ki Samla puli. Ka Lankra PS berkunjung mulai PS di tang kemudian pat kelak pentip no ba kelak hot lang ya bro arngut challenge sport sadar PS lega kes kebedai hadian mulai yo menteli na IUC badan mentah sadar PS yang ba kes kedai ba nadu benai Ogos ha ka ba ka way no hikai hati hapo times kebedai ka coaching center kebaju coaching kebedai MBA kini banking kumta tertat ke ulah jorong keti iwe kena kentai ha kaba kita kena kentai la report so kapa la don di number phone jogi dekat jong Shillong City jongi te la ai tai kun na phone ya kat jong Shillong City FKGP Shillong City bat la ongru ye ba kin select la sai kasni re itai kentai yong tor up nula jorong keti bang so isin ye te kin select ke haba tai kan thai pat la up yang kata sini bon you re hadin kumbas hadin sita yau ula jorong tino sa iway pat kan thai ta ba let coaching hang tai te nakaliang ki dekat jungi tai kan thai la report te nakaliang dekat jungi la let hang tai ba la let ban kendu ru yau director jong ketika coaching center bat nakaliang director ru aba kini ki kena jongi la report yong ba kadon kata case molestation te bat nakaliang kasnong ru mi sakamat kiseng Samla ru kiseng longkmir lawan bat nakaliang director la sim ka sinjam hakaba ban terminate no ite non kai te ka perlingo pat ingi hakane kasngi ba kai kadaw nakaliang ka police department pat ka khot ya ki kena jongi banwan sa sardar PS mentaban na bantag investigation re kene ka pani pat ba kan ni ka khot jo ka police department ni kena jongi ki balet ban yarap ya kini kentai ki basale kum ki jat kam kimut ban penting ban pensmit ya ki kena seng ki jongi ki badon ni kemen sim ka ba bakin syakri na banta ka hok na banta ka ri bajat beriu te na kaliang ka jongi ru ngi wan ban sanran hani na kaliang ka seng kemi ngau chief organizing secretary ngawan ban sanran ya ki dekat jonga FKGP Shillong City hakani ka janme ka banta police na kaliang YU ong ba kadon ka jing yak takti ha ba na kaliang ki dekat ki jongi ki la pen ngai ka tu section ru ka ba ki pengat kadai ba la penmen saw ya utau no hikai rei nakaliang ke jongi pat ngong ba nakaliang ke police department ka song jing start juki bagi pensha lagi dekat ke jongi ki le na mi kata kam kata ke bahasa ti ke kasi ke nai ha dei bananong stad Kano ka section ki pengat ka section 115 but ka section 1262 kanong gini bisa khat mentak ski arngut ki dekat jong ka FKGP Shillong City ki pla syakhat iwe dari kerteng ide presiden jo kanong mansong circle ba Simon Mirthong berkunjung i dekat jo ka FKGP mulai circle Samla Gary Nelson thank you kane ka ha
ke Times kedai Times Institute. Kadan na eh. Kedan persa saya magret. Commissioner DC East Khasi Hills kalamanating ban khai ban de ban penrung bat ban bami kidok kha bala penrung tu na Bangladesh. Kehukum bala penmi na kini ke office kalamana ya baro ban kiar na kejing khai tu ikimar ki mata na Bangladesh kamtami kidok kha ki bala ban kta ikakot kakya jeng kitu ki babami ki. Kani ko hukum kalau ongru ke kam khai tu ke kta ya ke khai peteng bat ke pentron ya ke kamai kaji jong kinong khai dok kha ha ke Jylla. Kum juru ke kta ya ke yok ke kot jong kitu ki bedon ya ki pung dok kha. Ki bapen ken ya kani ko hukum kila ban sha pensitom ha ki kendon an arspa arpulai jong ke BNS arhajar arpulai bat ki wei pat ki kendon an Custom Act, Foreigners Act bat Passport Act. Kinoilam ke National People's Youth Front NPYF ha ka live ho trik ko lalangkot kala penyar syu ya ka snak trekam jongka da ka bapen scam ya kinoilam ke Farmers Front Sora Block but kinoilam ke National People's Youth Front Sora Block. Hakini ke sngi la don lang UMLA ke Sora constituency ba given MLA President Farmers Front Meghalaya State Unit ba Himalaya M Shangpliang Secretary Farmers Front Meghalaya State Unit ba Agent Star Kurkalang, President ke NPYF East Khasi Hills District ba Kraubok Soklet, but kirkot jong ke NPYF State ba District level. Uba given ha ka jingkren ha kini kesngi, ulapan pawi ka jingkmen ba ke NPYF kalayo ban penskem ya kinoyalam jong ka Farmers Front, but ke Youth Front Sora ha ka Khubor ulakan turu bakin shimkia ya ka kam bala binshet haki. Uloong bakasor Khuborjylla ha ka jingalam ke NPP kalashim shibun ki sinjam ban kentewi ki khun Samla kamtam ha kaliang karep karyang da kaba kalawanra bunjat ki skim. Uloong kasor Khuborjylla ka don shisha ka thong ban kentew ya ka yo ka kot jong ki nong shong shnong ha kaleng ki shnong ki thau jong ka Jylla. Uba given ulakin turu ya ki noyalam ka Farmers Front ban shim ya ka binta ban pensyai ban penbena ya ki skim sya ki pat nongrep jong kathan kenang bagi skim bawanra ka sorkar kin long shisha ki jingmentoy ya ki nongrep. Uba Himalaya haba ai jingkren ngni kesngi ula ai buram ya usembut menteri rangba uba Preston tensong ubabat ya ka syuki state president bau ailat ya ki nongrep bandon ya la ka jong ka seng ban kentiu ya ka rep karyang ha kini kathan. Iba Gavin balong MLA balong khot sobha yang ini matasi bat kumju bala pengkre ya tani kajialang kaba New York and penskem ya kinong kitkam joka Farmers Front New York and penskem ya kinong kitkam jong ki youth NPYF kaba ngilai kami lenti la kamslem ba ngilai kwa ha na kalian ka Farmers Front mangini wan ban penskem no ya kinong kitkam Andre ki wan ki snishti ki wan ki Christmas sampai ki New Year di bagaiben ngilai ada penbet ba na kumno ngin hab ban ya penskem no how ni pun hai January di kulishibun ya pi barok ki baidon benta ban pelong ya ni singi berjob ai kublede i bakrau balong presiden juga NPYF ke East Khasi Hills rengkat ban i kidon ki leaders jong i ki balaya wan senran ai kublede ki rukumjo ai kublede i ba Allen West balong General Secretary juga East Khasi Hills I kublai iba agent star kurkalang balong General Secretary jangka Farmers Front kumjo nasorde when I kublai ya iba river majau ba laai kejikren pediang sobhai ini but ya iba Nobar Singh nong kedri balong president jongka Farmers Front hangne haka blok sora but ikiwe kiri ramba ikiwe don berkat pengi hangne haka stage
but yaki baro kibaidon hamni ka hall kumju yaki long kami kibale don banya sendran lang ini bat penshai ini kuble shibon ya ka jingwan bat ki jingdon rekat fi hagwan kong masmo bat ai ya ka jing kuble snem tmai pi baro kumaloi ba ejentstan Isukumen Shaba ke Jinglang ke Farmers Front Jo uni usnem 8,000 8,000 kasdang nangne nak konsumsi sora idang don bun ki Jinglang ibang ni haplek keleng-keleng andrai ni isukumen Shaba ngira yo banwan yu kejat hangne hau ni ubunai benengkong jong ni usnem Aku akan nyetu ifi. Kaseng kilong kami umprok pedeng shnong, kalapin pau ya kajing sngongo yu MLA bat MDC barim jong kanong krem constituency ba lambor malnyang, ubalapin yo ya ka office dari kamban pentelun ya kikam jong kini kaseng. Uba lambor malnyang ulapli pa ya kini ka office dari kam ha kajing sakhilang kinong kitkam bat kidukot kini kaseng. Ya kini ka ying office Lashna daga scheme Chief Minister Social Development Fund CMSDF ha ka jinglut ke belakin jo arlak lai hajar tingka. Uba wanshon nong spung rang bash nong umprok pelun ula don lang ha kini kesngi. Ha ka jingkren ha kini kesngi uba lambor ula penpau ka jingkmen ban pli pak ba ya kini ka office bat ula banjur da ka boong ngan kam kemen palat lada kini ka office ke tri kampura na kebenta kabha kamya jangkashnong hibarok kawai. Jinom na jinom. Ngiding setiap banyo Yunus yang tmai. Makwa banong hari kapur ngatak na jingkmen. Mangayo yang hari benta nagalay kajaka. Kan ay kublay kerpang nagda jongkay ya Yunus yang tmai. Usniam banong usniam jongkay jingkaku. Nanta jongkay baro. Usniam banong ubanwanra ya kajing pendap ya kiyang kasyam bapina perkasian ki kon kita panlat na kapang kasikam ngamju kuliat banduay ngi kuhak hari kapuat syuam setiap bangani na iyang bat syuam banganti ikantin ka mga siyong atray rismar ya kaway pakoy kit kumiyeng kabutan hapo kanay konsi bagay utray unda unsumar ang pelat na kicing babon kahon kamansim bagmat kuni na iyang nakasik kumiyan ngati menit tagamasuk day na magata hanggang kapor so banong biyang hipre barolang makanay kaday kajing talay kanay baro kaday kajing tray lang kajungi lada pay pimpen small siya na ngangan pip kumno bapitan kam banyo yung office day na ba yung kajing pensmo kajung pay siya na nga pensopat sigbatan hakabor. Kung ta panobait haganay kapor. Maso banong kublay sibon namta jong kay para. Kiseng Samla blano senyang kublay siya jarwo. Amba pino senyang namta kiseng nong kumehnay maso wapi senyang namta jonga. Ako pile namta kiseng nong kume maso pile namta jonga. Kemen skam ba kung kikon samla jong kadong jong kanay dong pensiong indang yay talun nganday yay dan bentalang rohe akanono klimat to mo pay dan kam niya talun lang ringkat ya kabala nganong ngala ya kabang sukot po anong tumam dan kam ya kata anong la tan penukod yu niya ukenji jong jige nabanta hapriang jonga bacumpe. Today naman kata kanil por bisa nang batayan kanil iyan. Kataw kalong ba kamansin jonga katang rahyam ni kata kasingit. Batabaw hiwan siya nga ngamong mga masyo hanggang ang tong impresyang banwat itilak tentay kung nga ban padulong iya kata kasing anglo bacumpe. Kung tangan so, baka nag-snake ka nung snake, baka sa aji kan mau, hapiliang jonga
Hapriang jong pay, hapriang jong kinong yakit yaba, yakit sinong katao. Penpao ring po, yagi parok bagi, jong agad lang hangne. Yagi singay kulay kapokerpang, bat kumjo. Naso man penpao. Kahnyotrap Integrated Territorial Organization Hito Jaintia Hills ha kajingilam uba buram dekat President ha ka Arthur Rymphang kalapintip da kajingtho Shah Managing Director Meghalaya Transport Corporation Shillong halor kijing jong kejawai depo ha kini kajingtho lapen pau ya kijing jong kipat ba ya kini ke office kabala sange terekam na kijing bomdon kinong tre kibakentop Yau Assistant Depot Manager, LDA Conductor but Mechanic Bapura. Yaki kali sorkar lahap banchna shabar, kabalawan ra aru kijing yaki pat ba. Ubak buram dekharu laong ru, kinong tre kontrak kibala tre la ship house nem, 4 shim la penrung kampura yaki. Kasing kala kerpat ya Khubor penyat ban shim kia mardor bat ban penklan shishu ya kijing yat kali sheki jaka bajingai na kebenta kijing mentoi kipat pa. Nakading ngejungi ku buka itu Jaintia Hills. Jylla yo ban kendo yang Managing Director ka NTC Meghalaya Transport Corporation. Agabay day pagka complain banila yo na pabon balang antam kibriw na ka jati sa kain Jaintia Hills ba agabay day pagka juway depot nginang galing siyang nila inspect ya kata ka complain bangila yo nagpay ba agabay day pagka nega juway depot agabay day pagka Bosco kan bangi ba gila dunam ta po juway sa kuwero di building ro kim show ja nakaling jong kaseng ni ngalayo ban kendo yaw director mataksni bat kajing pular kajong hero ba kin restructure ya kaneka kam bat la kularo ba lakumno apo armnai sa pendep ya kaneka kam ila ya keren ro bat director agabay day bat ki nong tray jong kaneka sa juway depot pa kung ki assistant depot manager Kim Don nangta ki LDA Don ki boss conductor Kim Don hagbay day bat kani ngila krensyay ngila ito pa ki ka service jong ki ka kaduna kunta u director ula kularigi ba yakini ki post kila restructure laong ba lakumno hapo si blay kinsa advertise no yakini ki post but yakini ki jingduna baro laong ba lakumno kinsa pendep but kinsa pendiang lut hapo kini ki armay mday tang hapo Jaintia Hills laong ba habaro ka Jylla Meghalaya yaka number ni nimyo cingsay ni clip ray laong ba yakini ki post kila kinsa advertise po kisipnay kidon ray kidon kitung ki contractor but ki post contract ki ong ba kinsa restructure kinsa perkat yaki Khuborjylla Self-Help Group kaway ni kikinhon Raymond Ngobha jong gisnong Mauro Nongpo kalaplipat ba iya kaslem terekam jong kikinhon kabalong ru kum kejakabu ikimar kimata office kam go down ya kabalatay lingba ka scheme SRWP ha kajinglut kabalakot siya kasilak sampaw hajar tingka. Hakini kejuk kesni kekenhun keleplipat baru ya kejaka yele akai ki knarit kabadon haplau jong ke office temai da kathong ban ailat yaki kena ban penbernya haki kam yele akai shabar yeng bat ban ai jingerap ban pendunai kejing penlut por haki mobile phone ye kitay ki artali kejing tay temai lawan ban plipat ba do MLA kanong po uba mirul bonds im ha kejing don lang urang basnong kamauro uba Opel Lingdo, Chairman Khuborjylla SHG, ba Anthony Karnayor, ringkat bat kilong kami, kilong kpa bat kipat bat nong syang. Kinong kren ha kajingelang,
Kila penpau ya kejing kemen, bak jingero ya kejing tereshitom, jong kabar Shillong SHG, da kaboong bikini kejing tei kinlong kejing irap kabakrau, ya kekenhon, bad ya keimlang salang jong keshnong hibarok kawai. Ini kalau bokum ka kenhun, nasut berpisna ya kini kaying numdap ya ka jeng don kam gitu. Hang ni pula cina ekstra di don kini jeng lekai beri kena atau kena tapi air jeng lekai ki berpengernya ki dong ki kena kata tapi kesenjam ke bah bahaya ke bah penasihat. Mana jeng rap je bang alai rap long pada ke skim. Na ledir masuk pila yemi pila ya kan show pila yu katai ke dia pelong yang ngaruh orang ibu pila trei lupai ki kam ni dong pila por ke pila dia benang kerjaan ya hak juk ke por ke dia berkat penimlang ya si jiru ki kam ke pila nang trei ke por ke pila apa piwan bania kenduk ya barang jindan kam ke pelong yang apa anu melam nong em ni hak bani rap tak ada hak dia berkat penimlang om khot lang no ke ni ke sengi tentang menio on IT ya kau order waktu dia kan kam tak kumki jempan ke jumpi kumbangi lekren kumbangi lekut ki jundon kam jumpi ki don sibun nanti pila penso mana tu dong ompek nang leng jongan ngan bu kat orang tam topek ahi wapi patung ta ter kita gidi gijinya keren kiba ni tam jadi kita kadang hal hukum ke nego por ngadap di dokumen ke krau bani don kat na ka benta ini di office tolong ko slam trikam juga penhun bersemlang hanne bat ni kit bok ke yang ni pi di tumun ko ha ko pinang don yang don ko bersim ni i di kita li dengan jumpi berkena ban penting kena bagai dengan penhun kan im kan tre hagi por ke panwan tu baru ki SAG ki don shibun ki barang ne ki don ki bala du no ki don ki bala ye pai ye pra ne bum ni stu jumut bat kum ta ter ter ni shibun ki kan tadi ki so komen pan bagaimana penhun ke jumpi ka tre ka ne batonang kristom hagi por ke panwan Bat dakini ki Khubor ngila poisha kabakut, tat haduk benginde syembiang kublai shibon.